poštovani gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo. Zaista danas imamo zadovoljstvo da obeležimo Svetski dan Roma, 8. april. Ne samo zadovoljstvo, nego i posebnu čast, jer u ovom našem gradu ima dosta pripadnika ove nacionalne zajednice koji su ostavili i koji ostavljaju dubok trag svojim životom i svojim radom. Meni je danas ničim zasluženo pripala čast da pomognem u vođenju ovog programa, jer gospođa koja je to trebala da radi i koja je mnogo lepša od mene i koja to radi bolje od mene, se razbolela iznenada i nije mogla da dođe, pa evo, ja sam se prihvatio, a prihvatio sam se, verujte mi, isključivo i najviše zbog mog dragog prijatelja Zorana Mulića i zbog moje drage prijateljice Maje Familić. To su dvoje divnih i skromnih ljudi koji žive i rade u ovom gradu, tiho i gotovo neprimetno. Ali ljudi koji, moram da kažem, Zorana naravno kao starijeg poznajem još iz studentskih dana, malo Maju kasnije, da su oni svojim dosadašnjim radom, a mi ćemo večeras pokušati da jedan delić u čast ovog velikog praznika pokažemo i vama, mada ovo je, što kažu, mala grupa ljudi koja je došla, ali odabrana. I mi se radujemo što ste danas i večeras sa nama i što ćete podeliti radost umetničkog stvaranja ovih dvoje ljudi. Oni su doveli svoje goste, pa neka program krene. Hvala vam još jednom što ste došli u našu i vašu Maticu Srpsku. Dobar dan svima. Uvažene dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što danas obeležavamo međunarodni praznik Svetski dan Roma u jednoj najstarijoj književnoj i naučnoj instituciji od velikog kulturnog i istorijskog značaja, u Matici Srpskoj. Matica Srpska je 1864. godine preseljena iz Pešte u Novi Sad i postala je simbol građanskog društva, visoke kulture, prosvetiteljstva i dobročinstva. Zaista je velika čast uživati gostoprimstvo takve institucije i ovom prilikom se zahvaljujem direktoru Matice Srpske, gospodinu Draganu Staniću, na saradnji i ukazanom poverenju. Zahvaljujem se i mojim dragim gostima i učesnicima svečanog programa ove današnje manifestacije, pre svega uvaženom profesoru Zoranu Muliću, zatim profesoru Jovanu Ljuštanoviću, književnici Dragani V. Todorevskov i vokalnim interpretatorkama Ivani Mulić, Željani i Anđeli Danilović i korepetitoru Bogdanu Đorđeviću. Zahvaljujem se i svima vama na prisutnosti, na vašem izdvojenom vremenu i vašoj dobroj volji da danas zajedno podelimo jedan važan trenutak. Svetski dan Roma se obeležava u čast Svetskog kongresa Roma koji je održan 8. aprila 1971. godine u Londonu. Tada je za romsku himnu proglašena pesma Đelem, Đelem, a ustanovljena je i romska zastava sa točkom kao centralnim simbolom. Činjenica je da Romi nemaju svoju državu, ali zato imaju svoj jezik, svoju kulturu i svoju tradiciju. Ja bih vam se sada obratila svojim stihovima. Pročitat ću vam pesmu iz zbirke koja je izdata 2013. godine Ćup nadanja. Spoznaja. Neimenovana, otkrivam se u sonetu noćnih svitaca, savršenstvu života predana, stihovima razlivena, koračam bez koraka na drumu sumraka.
tu trnu i svetiljke i čula. Jedino mi duša topla. Zgrejali je končici sunašca u igri pomamljene nesvestice. Ostajem sama sa sobom. Sebi u goste dolazim sa sporednih i glavnih strana sveta. Prvi put osjećam sebe. I pesma koja je posvećena mom ocu, pesma se zove Moj otac, posvećena je mom ocu Ivanu. Oče, basprimašu, kroz nove žice zatežeš i čašu od srca pesme dižeš. Moju posljednju suzu dotičeš, nad tvojom glavom suza se deli. Oče, kosa ti je retka i seda, lice ti je prekrila ruka bleda. Kroz dim cigarete me gledaš, a stvari plešu po sobi. Kažeš mi, igraj, zemlju i nebo igrom sastavi. Onda me pusti da umrem, ti, kćeri moja, živi. Ja igram i zemlja se diže, hvatam zvezde ko nekad leptire, a jedna mala ko riblje oko vodi me u neko more duboko. U vodi plavo je basprim od oca i violina moga sina. Hvala. Još jednom, a sada bih molio gospođu Draganu Todorajsku, književnicu i čoveka koji prati književna zbivanja ne samo u Novom Sadu i piše lepe knjige, da nam nešto kaže o našoj Maji. Izvolite. Hvala mom dragom prijatelju Zoranu Hadžilazinu na ovako lepom predstavljanju. Ja ću vam, dakle, govoriti o pesničkoj knjizi Kad mrtvi propevaju, koju je objavila izdavačka kuća Nomadik iz Novog Sada 2015. godine, a izašla je, pretpostavljam da to znate, trojezično, dakle na srpskom, engleskom i romskom jeziku. Čitajući knjigu pesama Kad mrtvi propevaju Maje Familić i gledajući njene ilustracije, na um mi pada roman Umberta Eka Čudesni plamen kraljice Loane, u kome pripovedač lista stari katalog i u njemu nailazi na drevne oblike mučenja, od kojih su neki, nažalost, i dalje aktuelni. Sama posveta pesničke knjige Maje Familić žrtvama holokausta mapira na neki način našu čitalačku praksu, a grafički prilog doprinosi snazi doživljaja, kao i teškim temama koje naslučujemo u naslovu. Pesnikinja se dakle odvažila da tematizuje poetiku stradanja Jevreja, Roma i Srba, tačnije onih koji su joj bliski po, kako ona kaže, osudi u očima. Naravno, da tako kažem uslovno rečeno, vreme radnje je Drugi svetski rat. Međutim, budući da je zadnja korica knjige ilustrovana fotografijom spomen ploče Romima žrtvama logora Jasenovac iz mesta Mulovina u Sremu, na kojoj su najzastupljenija imena upravo autorkinih predaka, a da se na njoj nalazi i zapis iz sećanja Gavrila Vinčića o grupi romskih muzičara koja izvodi pesmu Ciganska je tuga pregolema i tako korača u smrt, možemo zaključiti da se tematska preokupacija zbirke prevashodno vezuje za romsku populaciju i pogrom nad njima. Poetika Maje Familić je, reklo bi se, neuobičajena u savremenoj pesničkoj praksi. Ona svakako nije deo mainstreama. Ona je hrabra u suočavanju sa strahovitim prizorima koje opisuje, rekli bismo subverzivna u odnosu na korpus srpske pa i romske literature kojima jednako pripada, i to valja istaći, ukoliko bismo izuzeli avangardnu pesničku praksu iz 20. godina prošlog veka, koja se takođe odvažno suočava sa ratnim bezumljem, donoseći zastrašujuće, no iskustveno verifikovane prizore.
Međutim, dok avangardni pesnici pevaju iskustvo ratnika, Maja Familić ispituje iskustvo onih koji su u ratu vučeni isključivo kao žrtve, bez oružja, najpre bezazlenih u svom poverenju prema dželatima, a potom užasnutih nad vlastitom sudbinom, bezazlenih, dakle nevinih, čija krivica se čita samo iz perspektive fašističke histerije, prema kojoj je ljudsko biće krivo i odgovorno ako je rođenjem obeleženo kao pripadnik druge nacije, konfesije ili drugačije rase, odnosno boje kože. Ova, dakle, historija uniformnosti i stigmatizacije, ukidanja prava na razliku, na drugost, koja je inicirala holokaust, neumoljiva je muza umetnosti košmara. Maja Familić je odabrala subjektivni ugao, vizuru žrtve, da predoči ono što se opire sa znatljivom i dokučivom. Međutim, ona menja perspektivu, bivajući čak bezimeni subjekat koji se zatiče u sveopštoj klanici, a čas konkretna, rodno određena jedinka koja nariče nad udesom svog naroda, svojih bližnjih, pa čak i nad vlastitom osakaćenošću. Pesnička knjiga podeljena je u 2 ciklusa. Prvi ciklus, Žalopojka, demonstrira višestruko iskustvo, pa ipak se ne radi o množini. Iako su pesme u prvom licu zaista tužbalice, žalopojke, pesnikinja se odlučila za jedninu kako bi univerzalizovala iskustvo koje u isti mah izlaže na najneposredniji, najsubjektivniji način. Drugi pesnički ciklus nosi naziv Ciganska je tuga pregolema, prema naslovu i prvom stihu istoimene romske pesme. I ovde je na delu uopštavajuće, mnogoliko usud kolektiva. Međutim, deseterački stih kojim se iskazuje specifična čežnja jednog naroda za domom, smešten u novi kontekst, dobija gotovo bizaran smisao. Nije, dakle, samo reč o tuzi i atribut pregolema ne pokriva čitav dijapazon subjektivnih osjećanja protagonista pesama, koji obuhvata i strah, i nevericu, i brigu, i užasnutost, jer o njoj je najpre reč. Već prva pesma, Skelet, počinje slikom konkretnog zločina, da bi odmah pribegla personifikaciji i poređenju koji podcrtavaju dezintegraciju, najpre telesnu, a potom i psihološku. Dakle, neposredno i jezivo iskustvo nastoji se prevazići tako što osakaćeni deo tela, polovina para koji se upravo raspao, poprima osobine čoveka. Odmah nakon toga, u drugoj strofi, lirski subjekat je u višoj sferi, daleko iznad svih pošasti koje vrebaju smrtnika u koncentracionom logoru. Međutim, distanca nije mogućna i let se pretvara u pad. Kraj pesme je u znaku uzaludnosti napora da se subjektivno univerzalizuje u nagoveštaju egzistencijalne zebnje. Ako je, dakle, obećano nebo za žrtve zločina, zašto je ono nedostižno? Ovaj problem produbljuje pesma Hodanje u krugu već samim naslovom. Ako se, dakle, otpor čini uzaludnim i besmislenim, nije li figura žrtve koja nema satisfakciju za života, a ni nakon toga, u smrti, i osuđena je na lutanje u krugu, što bi moglo da nagovesti sam pakao? Nije li, dakle, ovakva žrtva na neki način groteskna? Predposlednja strofa, kojom se lirsko ja obraća bezimenim stradaocima, daje nedvosmislen odgovor. Samo ne vidim kako iz kruga iščezavate i na postelji od belog tila slađušni sanak snivate. Belina kao boja spokoja i harmonije nepristupačna i nespojiva sa onim što subjekat vidi i čemu je izložen, kao i onim što sanja. San je pritom hipokoristični sanak. Pesma završava krikom nikad, koji ukida mogućnost sagledavanja smisla, ostavljajući samo prostor za vapaj. Lirski subjekat u pesmama Beg, Nisam mrtav, Pad, Simfonija Čajkovskog i tako dalje, poput onog u Skeletu, takođe obitava u 2 sfere,
pri čemu je ona logoraška viđena kao neumitna stvarnost, a ravnica, sloboda, muzika, san jesu nedostižne kategorije koje se predočavaju, ali ne bez verističkog okvira. Jednom rečju, subjekat koji sanja, leti, prostorno i vremenski se distancira od zastrašujućeg hronotopa, posjeduje svest o tome da je viša sfera samo isprazna, trošna uteha, a ontološka skepsa se nameće kao nužnost. Pesnikinja kaže: možda ću verovati da postoji život. S druge strane, jedna od najuspelijih pesama, Misao, vraća cirkularni karakter u potrazi za smislom. Košmarna refleksija koja se nastoji prevazići umetničkim sredstvima, pesnikinja kaže prkosim pesmom, takođe se vraća na početnu poziciju unutar lirskog subjekta zatvarajući krug. Misao umorna od mene, u meni zarobljena. Na neki način ova pesma tematizuje zasnivanje poetike na iskustvu bizarnog i estetici ružnog, koji se ekspliciraju u čitavoj knjizi. Tematizuje zapravo nemoć poetike da odgovori na iskušenja koja prevazilaze emocionalno-kognitivni prag. I misao i emocija daju neadekvatne odgovore. Lirska junakinja je izbačena iz poeme u prostor gde niču semena zla. Otuda čitav jedan arsenal mučenja biva kontrapunktiran tihom tugom, skepsom, koja sad već biva i autopoetička, skepsa sprem modela i karaktera same pesme, sprem njene pragmatične funkcije, jednom rečju njene nemoći, da bi se potom poentiralo novom vizijom zla, slikom užasa, buđenja i kricima. Trenutke izmeštanja subjekta iz pesme, odnosno prostora u kom je zatečen, kao da uokviruju prizori nepojmljive patnje koji ponavljanjima održavaju kontinuitet. O tome govori i pesma Točak večnosti. Jednoličnost i uniformnost žrtava i bizarna kombinacija njihovih delova tela, poput kakve igre za dokone krvnike, trasira se u pesmi Put u ponor. Na kraju tužbalice često ostaje samo nemi jauk. Ekspresija se dočarava upravo posezanjem za drevnim oblicima tugovanja, čime se pesnikinja nadovezuje na usmenu lirsku poeziju Roma, ili se elegična atmosfera gradi između ostalog i distihom koji je karakterističan za ovu vrstu lirike, kao u pesmi Moć. Radi li se dakle u knjizi Kad mrtvi propevaju o Adornovskoj zabrani slikanja nade? Ne, jer pesnikinja ruši imperativ zabrane, ali osjeća spoticanje o spoznajno, u njegovu težinu, u njegovu mahnitu besmislenost, u njegove recidive, konačno, o vreme u kojem živimo, a koje dopušta naporedno trajanje šovinizma i inkluzija, jednako marketinški tretirajući zagovornike oba procesa, odnosno stanja. Ako je dakle ono nespoznatljivo, u isti mah indiferentno, u vremenu subjektivizma koje inklinira ka narcisoidnosti, lišeno empatije i prisutno samo pro forme, na umetničkom činu počiva puna odgovornost. A s druge strane, nije li i sama umetnost, posebno poezija, ograničena, sputana? Stoga je pažnja pesnikinje usmerena koliko na verno dočaravanje subjektivnog iskustva, toliko i na etičkoj skepsi sprem vremena koje nije u stanju da se adekvatno nosi sa uspomenama na užase, torturu i mučenje kojima jedinke u totalitarnim sistemima bivaju izložene. Hvala. Prijatelji, znate da je prošle godine obeleženo, da ne bude izuzetka, uvek godišnjice i jubileje veličanstvenih ljudi iz ovog našeg Novog Sada su uvek skromni. Ne znam zašto je to tako, ali to je tako. Prošle godine je obeleženo skromno, ali ipak je obeleženo i Bogu hvala što jeste 100 godina od smrti Isidora Bajića. Ne znam da li ste znali, ali Isidor Bajić je poreklom bio
Rom po majci. I zaista ne bi bilo u redu sada i ovom prilikom govoriti o tome, ali, hvala Bogu, setili smo se i pozvali smo Željanu Danilović iz klase Anđele Saramandić da nam otpeva jednu mnogo lepu Bajićevu pesmu i da nas seti na tog divnog čoveka koji je toliko zadužio novosadsku, vojvođansku i rekao bi srpsku muziku. Čak sam sklon da kažem, mada nisam muzičar, da nije bilo Isidora Bajića i da nije bilo Stevana Mokranjca, pitanje kako bi dalje izgledala srpska muzika. Dakle, Željana Danilović iz klase Anđele Saramandić uz klavirsku pratnju Bogdana Đorđevića i pesmom Isidora Bajića Veruj da te ljubim.